سران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار گردید اشتراک نمودند. در جریان ملاقات سران دولت‌ها عاید به مسئله‌های مبرم همکاری در دایره اتحاد مبادله افکار نمودند. اینچنین تحکیم منبع‌های همکاری گوناگون جنبه دولت‌های اعضای اتحاد از جمله در ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی، امنیتی و فرهنگی و گومانیتاری را بررسی نمودند. Этот год особенный для СНГ. Безвозмездно переданных России в последние 5 лет. бегоҳии дирӯз дар шаҳри санкт петербург асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи вохӯрии ғайрирасмии сарони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо президенти федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин мулоқот карданд. Уважаемый Мамлет Шарипович, спасибо, что приняли приглашение, приехали. К сожалению, не удалось повидаться раньше в связи с этими эпидемиологическими обстоятельствами. Но я рад очень видеть вас в России, в Петербурге. Завтра еще будет возможность пообщаться с нашими коллегами и друзьями из других стран и Евразес, ВДКБ, поговорить перед Новым годом о том, что сделано, посмотреть в следующий год. Что хотел бы добавить? У нас в прошлом году произошел некоторый спад, как почти со всеми нашими партнерами в торгово-экономической сфере. Торговый оборот упал свыше, чем больше 15%. Но зато в этом году свыше 45 уже рост. То есть мы все, что потеряли в прошлом году, вернули и еще нарастили. Таджикистан один из наших верных, надежных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям. Это касается в том числе и вопросов безопасности. Сейчас ситуация на границе с Афганистаном, я знаю, мы с вами в контакте постоянном находимся, вызывает известную тревогу и озабоченность, и это объективные обстоятельства, и я разделяю эту озабоченность. Вы знаете, что мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана с тем, чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны. Ну и наша военная база, которую мы с вами создали в свое время, она все-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там, для того, чтобы они жили в нормальных условиях. Будем работать и дальше по этому направлению. Ну и, наконец, гуманитарная составляющая очень важной является. Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается очень хорошо при вашей поддержке. Много очень желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около 1 миллиона человек из Таджикистана. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то 1 800 000 000, то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество людей сократилось, работающих, где-то 1 700 000 получилось. Но, как и договаривались, мы с вами решаем вопросы, связанные с этими миграционными потоками, с тем, чтобы поддержать и экономику Таджикистана, и людей, ну и наша промышленность, экономика в целом, строительный сектор заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей. Мы говорили о том, что
вот как раз подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей для того, чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно. Эти и другие вопросы сегодня находятся в центре нашего внимания, составляют повестку дня нашей сегодняшней встречи. Я очень рад вас видеть. Большое спасибо, уважаемый Владимирович. Прежде всего, хотел бы поздравить вас и братский народ России с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, новых больших успехов и жителям России мира, благополучия и процветания. Отношения наших стран динамично развиваются по всем направлениям, как вы только что отметили. Россия остается главным торговым и экономическим партнером Таджикистана. Товарооборот в этом году увеличился более $1 миллиарда. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Мы тесно сотрудничаем в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы с акцентом на афганскую проблематику. Еще раз большое спасибо за приглашение. дар ҷараёни вохӯрии масоили ҳамкории тоҷикистону россия дар сатҳи шарикии стратегӣ ва дар чаҳорчӯби иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мулоқоти имрӯзаро имкони хуби баррасии дурнамои ҳамкории ду кишвар маънидод карданд. аз вазъи феълии робитаҳои дуҷониба, рушди бемайлони муносибатҳо, сатҳи ҳамкории фарҳангию гуманитарӣ ва ҳаҷми гардиши мол байни ду давлат, ки дар соли 2021 беш аз $1 миллиард ташкил медиҳад, изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ҷонибҳо зимни вохӯрӣ барои баҳрабардорӣ аз имкониятҳои фарроғ дар соҳаҳои металлургия, истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ, сохтмон, тандурустӣ, фармасевтӣ ва дигар самтҳои бахши иқтисодӣ табодули андеша намуданд. дар рафти мулоқот ба масъалаи таъсиси шӯро оид ба ҷалби сармояи мустақими Россия ба иқтисоди Тоҷикистон, ҷаҳати фаъолгардонии ҳамкории сармоягузорӣ ва тақвият бахшидани кори комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ баҳри мусоидат ба ин раванд таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. масъалаҳои рушду таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика, робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, илму маориф, фарҳанг ва тандурустӣ аз мавзӯъҳои дигари мулоқот буд, ки ҷонибҳо оид ба пешрафти онҳо андешаронӣ карданд. дар мулоқот сарони давлатҳо ҳамчунин афзои сиёсии ҷомеаи ҷаҳонӣ ва минтақа, вазъи мураккаби гуманитарии кишвари Афғонистон, ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳро баррасӣ намуданд. дар охири мулоқот президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз президенти Федератсияи Россия Владимир Путин даъват ба амал оварданд, ки дар вақти барояшон муносиб бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оранд. имрӯз бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бинои сирки давлатии Тоҷикистон барномаи фарҳангии фароғатии кӯдаконаи соли навӣ таҳти унвони бозгашти Хоҷа Насриддин доир гардид. дар он хонандагон ва таълимгирандагони мактаб-интернатҳои шаҳри Душанбе иштирок намуда, ба ҳамаи иштирокчиён аз номи раиси шаҳри Душанбе тӯҳфаҳои соли навӣ тақдим гардид. тафсилот дар ин бора. намоишномаи фарҳангии фароғатии кӯдаконаи соли навии бозгашти Хоҷа Насриддин бо мақсади дар сатҳи баланди ташкиливу ғоявии таҷлилӣ намудани соли нави мелодии 2022 ва фароҳам овардани шароити мусоиди фароғатӣ барои наврасони пойтахт баргузор карда шуд. дар чорабини наздики 1900 нафар кӯдакони ятим, нимятим, аз оилаҳои ниёзманд ва наврасони фаъоли пойтахт ширкат варзиданд. чорабиниро бо сухани ифтитоҳии муовини раиси шаҳри Душанбе Мафсума Муинӣ оғоз намуда, нахуст паёми шодбошии раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалиро ба муносибати соли нави мелодии 2022 ба унвони тамоми кӯдакону наврасони пойтахт расонид. аз номи кулли тарбиятгирандагон ва бепарасторони шаҳри Душанбе ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ миннатдории самимии худро баён менамоям, ки чунин чорабиниҳоро баргузор менамоянд. хурдтаракони мо бисёр хурсанд шуданд
аз номи раиси шаҳри душанбе туҳфаҳои соли навӣ низ дастрас намуданд. воқеу рӯйдодҳои намоишномаи бозгашти хоҷа Насриддин дар саҳнаи сирки давлатӣ бо ороишоти афсонавӣ ба таври хотирмону таъсирбахш сурат гирифта, он аз ҷумлаи ансамблҳои рақсии кӯдаконаи ғунчаҳои пойтахт, лал, меҳрона, гулрез, зебо, шогирдони мактаби интернати махсуси мусиқии ба номи Миратулло Атоев, дастпарварони маркази кӯдакону наврасони шаҳри Душанбе, сирки давлатӣ ва дигар марказҳои фарҳангиву таҳсилотии пойтахт пешниҳод гардид. Дар намоишнома тавассути амалиёт аз ҷониби ҳунармандон сарзамини Биштосиёи афсонавии Тоҷикистони соҳибистиқлол ва пойтахти он шаҳри дилораи Душанбе ситоиш гардид. миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мерасонам ки мо ҷавононро ба ин дар иду ҷашнҳо ба мо дастгирӣ мекунанд ва мо шукрона аз тинҷу оромии давлатамон мекунем ки чунин шароити хуб ба мо фаро карданд. Дар мактаб ба мо барои омӯхтани илму дониш ба мо ҳама шароитро таъмин карданд ки мо илму дониш гирем. бо пешниҳоди намоиши соли нави ҳунармандон ки қаҳрамонҳои гуногуни афсонавиро васф мекарданд, иштирокчиёни хурдсолро ба дунёи рангини тахайюлот ва афсонаҳои кӯдакии худ ворид менамуданд. суруду тарона ва саҳначаҳои шавқовару рангин аз ҷониби кӯдакон бо самимият ва шодию фараҳ истиқбол гардиданд. намоишномаи кӯдаконаи бозгашти хоҷа Насриддин хеле хотирмон ҷарон гирифта ба иди ҳақиқии дӯстию якдилии кӯдакон табдил ёфт. بسیار زیبا و افسانه‌ای بهشتی روی زمین همیشه نه جانور جانوری گوشتواز از چی باز ناراضی дар ҷарони чорабинӣ ба тамошобинони барномаи фарҳангии фароғатӣ ва иштирокчиёни намоишномаи соли навӣ беш аз 2500 адад тӯҳфаҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тақдим гардид. имрӯз аз ҷониби фонди хайравии лона ба кӯдаконе ки дар маркази тиббии шаҳри рақами 3 ва шуъбаи саратоншиносии кӯдакона табобат мегиранд, тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. чунин иқдомҳои хайрхоҳонаро дар пайгирӣ аз сиёсати роҳбарияти олии мамлакат фонди мазкур пайваста анҷом медиҳад. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. ин фазои шодиро барои даҳҳо кӯдаки бемор имрӯз фонди хайравии лона орост. лаҳза ва ё соате ҳам бошад аз тасвишу тараддудҳои бемории дур бо ҳадияву тӯҳфаҳои идона аз омадани боз як соли дигар хушҳолӣ карданд ба умеде ки дар соли баъдӣ аз бистари беморӣ озоду ҳамроҳи дӯстону наздикон дар мактабу кӯчаву хона дигар ҷашну чорабиниро истиқбол гиранд. лона дастёр, кӯмакрасон ва ғамхори кӯдакони бемору ниёзманд аст ва ба таври ҳамешагӣ палои онҳо қарор дорад. зеро ин рисолатро аз дастуру ҳидоятҳои пайвастаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба худ касб кардаву намегузоранд дар ҷашну маросимҳо чунин нафарон бе тӯҳфаву ҳадияҳои идона монанд. дар идомаи ин рисолат имрӯз ҳам барои кӯдакони беморе ки дар маркази тиббии шаҳри рақами 3 бистариянд ҳадияҳои идонаи фонди хайравии лона расонида шуд ки ин тасмим кӯдакони беморро хушҳолу болида роҳ кард. ба ҳамин шакл лона аз аввалинҳо шуда дар арафаи тамоми ҷашну чорабиниҳо ба назди беморони марказ омадаву онҳоро таҳният мегӯяд ва ин одат солҳо боз идома дорад. на танҳо фонд ба маркази тиббии шаҳри рақами 3 тӯҳфаҳои идона мерасонад, балки дар дастрассозии дастгоҳу таҷҳизоти соавӣ гузарондани ҷарроҳиҳои нодир низ кӯмакрасони асосӣ ба ҳисоб меравад. ҳамасола дар тамоми иду ҷашнҳо ин фонд ба мо кӯмак мерасонад ва аз аҳволи бемории мо махсусан аз кӯдакон хабардор мегарданд ва аз натиҷаи табобатҳош бархурдор мешаванд. аз ҷумла бо дорвориҳо ва таҷҳизотҳо ҳама вақт дар фикри мо ҳастанд ва дар тамоми иду маъракаҳое ки дар ҷумҳурӣ мегзарад аз аҳволи мо хабардор мебошанд.
این کودکان باشند در شعبه سرطانشناسی کودکان بستری‌اند و همینجا معالجه می‌یابند. نزدیک به 95% داروهای شیمیایی شعبه مذکور را فوند خیریوی لونا برای معالجه کودکان دسترس می‌سازد و از امکانات شرایط طبابتی رخت و کت‌های خوابی شعبه به طور همیشگی خبردار است و سعی می‌نماید که یگان کودک بیمار به دارو و طبابت نماند. هدیه نوبتی در عرفه سال نو میلادی به کودکان شعبه مذکور شادی دیگر آورد. خرسندی از آن که آنها تنها نیستند. دستگیری می‌یابند و با دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت برای شفایابیشان تدبیر اندیشی کرده می‌شود. مسئولین فوند خیریوی لونا از تمام شعبه و بخش‌های این مؤسسه دیدن کرده و برای همگی آنهایی که اینجا طبابت یافته ایستادند تحفه‌های عیدانه تقدیم کردند. از احوالشان پرسان شده و از آمادگی همیشگی برای دستیاری دراز کردن با آنها حرف زدند. در این روزها فوند خیریوی لونا با کودکان ما توجه زیاد می‌گرداند، چون که در این روزها هر یک کودکی که در شعبه ما طبابت می‌گیرد به تحفه نمی‌مانند. آنها چی عید سال نو میلادی، چی نوروز، دیگر و دیگر عیدها با برنامه‌های جالب با تحفه‌ها به نزد کودکان ما می‌آیند. اساساً در عرفه سال نو میلادی به کودکان شیرینی و بازیچه‌ها هدیه کرده شد. همچنین برای اتاق‌های علایده بازی کودکان بازیچه و دیگر لوازمات ضروری را فوند در این روز خریداری و دسترس نمود. چون این کمک‌ها را در دایره جشن و مراسم‌ها لونا محدود نکرده به طور همیشگی از احوال کودکان بیمار و بستری با خبر می‌گردد. زیرا هدف اساسیش خندان و سالم دیدن کودکان تمام تاجیکستان است. در زمینه تطبیق سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، جمعیت سهامی کشاده فرودگاه بین المللی کولوب با باشندگان مرکز ولایتی حمایت اهالی از بیماری سیلی رقم 2 شهر کولوب و شعبه بچگانه طبابت پروفیلاکتیکی کمک‌های یک وقته‌ای رساند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. در پیروی به تشبث و اقدام‌های بشردوستانه پیشوای ملت، محترم امامعلی رحمان در عرفه تجهیز سال نو میلادی از جانب جمعیت سهامی کشاده فرودگاه بین‌المللی کولوب به باشندگان مرکز ولایتی حمایت اهالی از بیماری سیلی رقم 2 شهر کولوب همزمان شعبه بچگانه طبابت پروفیلاکتیکی کمک‌های یک وقته‌ای عبارت از انواع خوراک و تحفه‌های سال نو دسترس کرده شد. ضمن صحبت با طبیبان و دیگر کارمندان و طبابت گیرندگان، رهبریت فرودگاه بین‌المللی کولوب از توجه و غمخواری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به قشرهای نیازمند جامعه یادآور شده. ابراز داشت که حکومت مملکت برای تعلیم و تربیت کودکان و نورسان و همزمان به طبابت فرا گرفتن آنها شرایط ضروری را فراهم آورده است. شرایط شعبه بچگانه طبابت پروفیلاکتیکی شهر کولوب به طلبات‌های ضروری جوابگو بوده. در برابر دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و این درگاه در هر یک عید و جشن‌ها چنین کمک‌های خیرخواهانه دسترس کرده می‌شوند. اطلاع داده شد که از جانب رهبریت فرودگاه بین‌المللی شهر کولوب در عرفه سال نو میلادی به یک قطار سابقه‌داران جنگ و مهنت و ساحه اویاسیه کمک‌های یک وقته‌ای به مبلغ بیش از 10,000 سومانی رسانیده شد. با نظرداشت ماهیت اقتصادی رشد ساحه صنعت کشور در رشد و ترقیات آینده مملکت، حل مسئله‌های اجتماعی و اقتصادی و در عمل تطبیق نمودن هدف‌های مهم استراتژی و رسیدن به هدف‌ها در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام نوبتی خود سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلام نمودند. با نشان هم‌آوازی از هدف‌های دوربینانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان، ساکنان و صاحبکاران وطن دوستی ولایت ختلان اقدام گرفتند که در 5 سال آینده بنیادی صدها کارگاه و کارخانه‌های صنعتی را به راه مانده بهره در عمل تطبیق گردیدن نقشه و برنامه‌های در پیام ارائه گشته سهمی باسزای خود را گذارند. همکارمان خورشید عبدالعلیم در این باره اطلاع بیشتر دارد. سال 2021 در سمت رشد ساحه صنعتی ولایت ختلان پیشرفت و دستاوردهای نظررس مشاهده کرده می شود. در این دوره چند کارخانه‌های خرد و بزرگ بنیاد، افزایش حجم استحصال محصولات وطنی بلند گردید و صدها جای نوی کاری فراهم آورده شد. در دایره نقشه آمادگی‌ها به جشن
солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соли равон дар ҳудуди вилояти Хатлон ба ҷои бунёду ифтитоҳи 60 корхонаи саноатӣ пешбинӣ гардида, 76 корхонаи саноатӣ бо шумораи 830 ҷойи нави корӣ ба фаъолият оғоз намуданд. Фаъолияти ин корхонаҳои навбунёд ба истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, насоҷӣ ва сохтмонӣ нигаронида шудааст. Бинобар иттилои бахши саноати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон давоми 11 моҳи соли 2021 дар корхонаҳои саноатии вилоят 157 намуд маҳсулоти гуногун истеҳсол гардид, ки ҳаҷми умумии маҳсулоти истеҳсол гардида 9,4 миллиард сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1,4 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ҳамакнун бо эълон шудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар кишвар, масъулони соҳа ва соҳибкорони вилояти Хатлон иқдом гирифтанд, ки бо бунёди даҳҳо корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ саҳми бештар гузоранд. ироае ки ҷаноби олӣ ва маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон карданд ва дар ин ҷо солҳои 2022-26ро солҳои рушди соҳаи саноат эълон намуданд. ман фикр мекунам ки ин иқдом аз тарафи соҳибкорон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳрноиҳо пурра дастгирӣ меёбад ва дар доираи ин барнома мо аллакай баъзе нақшаҳоро таъризӣ намудаем ва кӯшиш менамоем ки дар баъзаи маҳсулоти хуме ки дар кишвар муҳайё аст корхонаҳое созем ки дар он корхонаҳо он намуди маҳсулоте ки истеҳсол шавад ки бозори дохилӣ ба он талабот дошта бошад. мавриди зикр аст, ки баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои пешгирифта дар самти рушди соҳаи саноати вилояти Хатлон дар ҳадафи фароҳам овардани имкониятҳо ҷиҳати бунёди корхонаҳои нави саноатӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ, инчунин бо ҷалби лоиҳаҳои ҷадид ба сармояи хориҷӣ низ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир мегардад. барои рушди саноат дар вилояти Хатлон аллакай бо ҷалби сармояи хориҷӣ бисёр корхонаҳои қомат афрохта истодаанд, ки онҳо дар оянда ашёи хуми ватаниро пурра коркард менамоянд ва бо ин васила мо бар ин корхонаҳо садҳо ва ҳазорҳо одаморо бо ҷои нави корӣ таъмин менамоянд. аз ҷумла дар ноҳияи Данғара корхонаи ҷунтаи Данғара сенсилу текстил, ки дар ин корхона бо ҷалби сармояи хориҷӣ сохта шуда истодааст ва дар ин корхона аз пахтаи хом, аз кишти пахта то коркарди ноҳияи он ба роҳ монда шудааст. аллакай ду сикли корхона фаъолияташ ва фаъолият шурӯъ кардааст ва ду сикли ояндаи он дар соли 2022 сохтмонаш ба анҷом мерасад ва мо дар ин корхона метавонем ки коркарди пахтаи хумро бо пуррагӣ ба роҳ монем ва бар ин васила тавонем ки ҳаҷми маҳсулоти саноатиро дар вилоят зиёд намоем. сарвари давлат зимни ироаи паёми солонаи хеш ба маҷлиси олии мамлакат ба шахсоне ки дар рушд бахшидани соҳаи пилапарварӣ ва шоҳиву атласу адрасбофӣ машғуланд сабукиҳо пешниҳод намуда зикр доштанд, ки замини тӯтзорҳо ба муддати 10 сол аз пардохти андози ягонаи замин, инчунин шахсони ҳуқуқие ки ба коркарди пила ва истеҳсоли матоъҳои шоҳӣ, атласу адрас ва дигар маснуоти бофандагии дастӣ машғуланд, аз пардохти андозҳо пурра озод карда шаванд. масъулини палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон ин нуқтаи муҳими президенти мамлакатро сармашқи кори худ қарор дода барои амалӣ гардидани ин ҳадаф чораҳои зарурӣ андешида истодаанд. албатта рушди ин соҳа ҳам пайдо шудани ҷойҳои кори нав барои мардуми деҳот ва ҳарчи бештар истеҳсоли маҳсулоти пила, рушди саноати ҷумҳурӣ ва ҳарчи зиёд дар ин баланд бардоштани потенсиали содиротии вилояти Хатлон ҳам мебошад. сокинону соҳибкорони вилояти Хатлон аз таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат ба рушди ин соҳа аз ҷумла пешниҳоду сабукиҳо дар самти андозбандӣ ва ҳаминак бо эълон гардидани солҳои рушди саноат рӯҳу илҳоми тоза гирифта ба бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ таваҷҷӯҳи бештар пайдо карда истодаанд. мо аз паёми навбатии сарвари давлатамон як раҳнамои худро дарёфт кардем. як қатор соҳибкорон ба мо муроҷиат карданд оиди сохтмон ва ба нақша гирифтани корхонаи бузурги саноатӣ. корхонаи коркарди бузурги шаҳри Левакан ЖСК Азод, ки солҳои тӯлонӣ фаъолият намекард, бо иқдом ва дастгирии сарвари давлат
خط انتقال گاز طبیعی از یوان تا شهر لیوکان آماده رساند. این هم یک خوشخبر خوبی هست که در ماه مارس سال می آمد استحصال اولین داروهای مینرالی شهر لیوکان در نقشه گرفته شده است. نوبسته از این صاحبکاران ما اقدام گرفتند که در شهر لیوکان یک قطار کارخانه بزرگ صنعتی را به نقشه گیرند. در مثال این گفته میتونم که از حساب کارپوراسیون سلطنت در شهر لیوکان ساختمان 5 انشاءات بزرگ در نقشه است که عین حال کارخانه کارکرد آبهای جو، کارخانه کارکرد فشرده میوه و سبزیجات با آب تشنشکن با توانایی 10,000 لیتر در یک شبانه روز، ساختمان کارگاه استحصال غشت پخته با توانایی 30 میلیون دانه در یک سال در نقشه گرفته است. ساختمان کارکرد مطبوع و استحصال ابریشم در نقشه است از طرف کارپوراسیون سلطنت. با کار در آمدن کارخانه‌های مذکور زیاده از 1000 جای کاری نو در شهر تأسیس می‌یابد. این یک بهبودی در تامین اجتماعی اهالی آورده می‌رساند. ما از این خوشحالیم که بعد پیام نوبتی باز یک قطار صاحبکاران دیگر نقشه‌های استحصال کارخانه خرد صنعتی را در نظر دارند. چونین هم‌آوازی جهتی در عمل تطبیق گردیدن دستور سپارش‌های در پیام ارائه گردیده امروزها از جانب مقامات محلی ناحیه دوستی و ساکنان صاحبکاران نیز مشاهده کرده می‌شود. تشبث نوبتی صاحبکاران محلی جهت بنیاد کارخانه‌های کارکرد روغن، صابون و ظرف‌های پلاستیکی نمونه از این اقدام‌های سازنده در این سمت می‌باشد. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت که سالهای 2022-2023 سالهای رشد صنعت اعلام گردیده است، یک قطار صاحبکاران ناحیه دوستی اقدام کردند که کارخانه‌های صنعتی را بنیاد نمایند. از آن جمله اشورمتوف بیگ محمد اقدام گرفته است که کارخانه خرد استحصال روغن، صابون و محصولات پلاستیکی را ساخته و استفاده دهد. این زمان کارهای وصلکنی و ساختمانی ادامه داشته مقصد دارد که تا جشن نوروز بین المللی این را به استفاده دهد. این چنین از جانب این صاحبکار یک سردخانه با گنجایش 300 تن محصولات در نظر داشته شده است. طبق اطلاع مسئولان در دایره عملی گردیدن هدفها در سمت رشد ساحه صنعت در ولایت خطلون حجم استحصال محصولاتی که قبلا از خارج کشور وارد می‌گردید کاهش داده شده. سال از سال تامین بازارهای داخلی با محصولات وطنی تامین می‌گردد. گزارش خورشید عبدالعلیم عبدالرزاق محمدشایف برای برنامه اطلاعاتی نوید از ولایت خطلون. امروز با اقدام کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در حاشیه تطبیق تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تحت عنوان آب سرچشمه اساسی امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان همایش علمی برگزار گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص. در همایش مذکور نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته رشد سیاحی، وزارت و اداره‌ها، کارشناسان و متخصصان ساحه آب، شرکت‌های سیاحی، آسایشگاه‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی که در رشته سیاحی متخصص آموده می‌نمایند اشتراک داشتند. تذکر داده شد که محض با تلاش‌های سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، ذخیره و امکانیت‌های آبی و سیاحی کشور به طور شایسته در سطح بین‌المللی معرفی و مسئله‌گذاری کرده می‌شوند. اشتراکچیان نقش کشور ما را در عرصه بین‌المللی همچون دولتی تشبثکار برای حل مسائل گلوبالی منطقه و جهان وابسته به استفاده با ثمر ذخیره‌های آب نظر خواندند. زیرا تلاش‌های رهبریت عالی سیاسی جمهوری تاجیکستان دایر به حل مسئله‌های آب و دسترسی پیدا کردن اهالی کره زمین با آب تازه آشامیدنی مرحله به مرحله راه حل خود را پیدا می‌سازد. قید کرده شد که در سالهای بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است برای حل مسئله‌های آب در کره زمین قدم بزرگ می‌باشد. آب منبع حیات و جزئی اساسی رشد استوار انسانی به حساب رفته در بسیار کشورهای عالم مردم از نارسایی آب تازه به آشامیدنی تنقیسی می‌کشند. به سبب نیست که سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بارها از منبرهای بلند سازمان ملل متحد اوید به مشکلات آب وابسته به آب سخنرانی کرده جامعه جهانی را به همکاری زیست دعوت نمودند. در ادامه همایش از جانب متخصصان و کارشناسان ساحه آب در موضوعهای اداره‌کنی ذخیره‌های آبی و انرژتیکی، رشد سیاحی و پیره‌ها، ارزش‌های اکولوژی و نقش محوری آنها، آب‌های شفابخش عامل جلب سیاحان معروضه‌ها کرده شد. سالهای 70 عالمان ساحه سیاحی معین بودند که اگر در حدود
баробари рушди соҳаи генетика дар ҳудуди Тоҷикистон рушди соҳаи баромонда шавад, минтақаи ҷумҳурии Осиё метавонанд мардумаш на ба Сочи, балки дар инҷо беҳтар истироҳат намоянд. Яъне аз дигар тараф рушди соҳаи генетикаи мо омили ташаккулёбии санъати туризм метавонад дар кишвари мо гардад, бахусус дар равандҳои тағйирёбии иқлим. ҳамчунин дар доираи ҳамоиши мазкур озмуни ҷумҳуриявӣ барои беҳтарин очерк ва мақолаҳои публисистӣ таҳти унвони обгарави рушди деҳот ва сайёҳӣ ки Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон ховар бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 эълон шуда буд, ҷамъбаст гардид. Зимни натиҷагирии ғолибон бо диплому сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои таъсисдодаи Кумитаи рушди сайёҳӣ сарфароз гардонида шуданд. бо ташаббуси донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб дар мавзӯи истифодаи самараноки захираҳои обӣ ва нақши он дар рушди соҳаҳои хоҷагии халқи давлатҳо ҳамоиши илмӣ амалии байналмилалӣ баргузор гардид. дар кори ин ҷамъ омад олимону пажӯҳишгарон аз дохилу хориҷи мамлакат тариқи онлайн иштирок намуданд. аз рафти ҳамоиши мазкур ҳамкорнамон гузориш медиҳанд. бо дастгирии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон, донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб бахшида ба 10-солаи амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ҳамоиши илмӣ амалӣ таҳти унвони истифодаи самараноки захираҳои обӣ ва нақши он дар рушди соҳаҳои хоҷагии халқи давлатҳо баргузор намуд. омӯзгорону донишҷӯён, аспирантону унвонҷиёни донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ қабл аз оғози ҳамоиш намоишгоҳи дастовардҳои хешро ба маърази дид гузоштанд. дар намоишгоҳ корҳои илмӣ, маҳсули донишҷӯёни донишкада, асарҳои таълиф гардида ва намунаи корҳои донишҷӯёни ҳамаи бахшҳо пешниҳод гардид. дар ҳақиқат масъалаҳои обу экология яке аз проблемаҳое аст ки тамоми мардуми сайёраро ба ташвиш овардааст. роҷеъ ба ин масъала ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешбарии сарвари маҳбуби миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд ташаббусҳо роҷеъ ба ҳалли масъалаҳои об пешниҳод шудааст ва аз тарафи аз ҷониби арсаи байналмилалӣ низ эътироф карда шудааст. ҳамоишро ректори донишкада Алмозшо Наботов ифтитоҳ бахшида ҳозирон ва кулли иштирокчиёнро хушомадед гуфт. иброз дошт ки дар ҳақиқат тағйирёбии иқлим, гармшавии ҳаво ва обшавии пиряхҳои норасоии оби нӯшокӣ ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. аз ин рӯ истифодаи самараноки об вазифаи аввалиндараҷаи инсоният дар рӯи замин мебошад. олимону пажӯҳишгарони дигар давлатҳо ба ҳамоиш тариқи онлайн пайваст шуда андешаҳои хеш ва мақолаҳою корҳои илмияшонро пешниҳод карданд. олимони ватанӣ ки дар ҳамоиш иштирок доштанд бо мақолаҳои илмӣ дар мавзӯъҳои гуногун баромад карданд. пешниҳоди аввалини сарвари давлат соли 2003 ба инобат гирифта шуд аз тарафи созмони милали муттаҳид, яке аз созмонҳои бонуфузтарини олам, ва пай дар пай баъди ин пешниҳод се пешниҳоди дигари сарвари миллат бахшида ба об ҳамовозӣ пайдо кард ва ин ҳамовозиҳо боис гардид ки дар гӯшаву канори олам дар мавриди об ва умуман таъмин намудани мардумони сайёра бо оби нӯшокӣ силсила симпозиумҳо, конфронсҳо баргузор гардиданд ва гардида истодаанд. дар ҳамоиш инчунин илмӣ дар мавзӯъҳои самтҳои асосии истифодаи самараноки захираҳои оби энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон, ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳои обӣ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди кишварҳои дигари олам, омӯзиши хусусиятҳои физикиву химиявии об вобаста ба ҳарорат, моҳияти истифодаи об дар соҳаҳои гуногуни саноат дар ҳошияи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар ва чанде дигар шунида шуд. дар идома иштирокчиёни ҳамоиш ба бахшҳо тақсим шуда беш аз 200 мақола ва корҳои илмии иштирокчиёнро вобаста ба об баррасӣ намуданд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид.
дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар доираи баргузории силсилачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони тибби муосир ва таҳсилоти муосир ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ баргузор гардид. ширкаткунандагон роҷеъ ба инкишофи бахши тандурустӣ, дастрасӣ ба имкониятҳои фаровони тибби муосир ва омӯзиши густурдаи назарияи соҳа андешаҳои ҷолиб баён карданд. гузариши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов аз рафти ин ҳамоиш. тибби муосир ва таҳсилоти муосир таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5-солагии фаъолияти донишгоҳи мазкур роҳандозӣ гардида, дар он намояндаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи вазорати маориф ва илм, академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ректорони донишгоҳу донишкадаҳои олӣ, собиқадорону ходимони илмии соҳаи тиб, ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳ ва дигар меҳмонон ширкат варзиданд. ректори донишгоҳи давлатии тиббии хатлон, доктори илмҳои тиб профессор Қурбон Убайдулло дар баромади худ оид ба дастовардҳои даврони истиқлоли давлатӣ дар соҳаи тиб ва 5 соли фаъолияти донишгоҳ бо мисолҳои мушаххас ибрози андеша намуда, ёдовар гардид ки маҳз бо талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол аз сол ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар кишвар мустаҳкаму қавӣ гардида, соҳаи тибби кишвар бо бунёди муассисаҳои тиббӣ, ворид намудани технологияи муосир ва тайёр намудани мутахассисони ихтисос рӯ ба рушду тараққиёт аст. дар идомаи ин тадбири илмӣ амалӣ устодони соҳа ва табибони шинохтаи кишвар бо маърузаҳои худ дар мавзӯъҳои баҳодиҳӣ ва пешгирии устувории организм ба стресс, нисбати вазъи рӯҳӣ ва вегетативӣ, фаъолияти табобатӣ профилактикии донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар даврони солҳои 2016-2021, таъсири витамини Д ба ҳолати системаи антиоксидантӣ дар кӯдакони гирифтори бемории алопеция, таҷрибаи сад пайвандсозии гурдаҳо ва амсоли инҳо баромад намуда бо истифода аз дастгоҳу аёниятҳои замонавии электронӣ мавзӯъҳои баррасишударо бо далелҳо пешкаши ҳозирин гардониданд. шурӯъ аз моҳи феврали соли 2016 то ин дам аз ҷониби кормандони донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар маҷмӯъ ба 46482 нафар эҳтиёҷмандони саросари ҷумҳурӣ хизматҳои тиббӣ чӣ дар самти муолиҷат, табобат, ҷарроҳӣ расонида шуданд. аз ин миқдор устодони донишгоҳ ба беш аз 11000 нафар кӯдакон, 25000 нафар беморони гирифтори бемориҳои даруна, 2067 нафар гирифтори бемориҳои гӯшу гулӯю бинӣ, 1620 нафар бемориҳои чашм, 410 нафар занони гирифтори бемориҳои занона, ба 1225 нафар беморони травматологӣ кӯмакҳои махсусгардонидашудаи тиббиро анҷом доданд. мавриди зикр аст ки дар ин ҳамоиши илмӣ табибону мутахассисони соҳаи тиб аз хориҷи кишвар низ ширкат ва баромадҳои пурмуҳтаво намуда мубодилаи таҷриба намуданд. устоди донишгоҳи улуми тиббии Кобул ба номи Абуалӣ ибни Сино, директори клиникаи ҷарроҳии пластикии ҳамкор Аминулло ҳамкор ки хатмкардаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино буда рисолаи номзадиашро низ дар Тоҷикистон дифоъ намудааст, ширкат ва баромад намуд. мо Тоҷикистон ва тибби Тоҷикистон ҷузъи аз худ моро ҷузъи аз ӯ ҳисоб мекунем. яъне ҳеҷ вақте ки мо چه در کابل باشیم چه هر جایی که باشیم هیچ وقتی خود جدا حس نمی کنیم به خاطر از اینکه ما هر چی که در کابل کردیم، هر چیزی را که ایجاد کردیم، ساختیم یا که بنا کردیم، همش از برکت از این بوده که ما در اینجا خواندیم و همه چیزایی را که ما اینجا آموختیم رفتیم اونجا پیاده کردیم و اوجا آباد کردیم. ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ амалии тибби муосир ва таҳсилоти муосир дар шакли мустақим ва фосилавӣ дар 4 бахш: ҷаласаи умумӣ, фанҳои клиникӣ, ҷарроҳии педиатрия, фанҳои клиникӣ, бемориҳои дарунӣ, стоматология, фарматсия, фанҳои тиббӣ ва ғайритиббии назариявӣ, наздики 80 мақолаҳои илмию таҳлилии олимон, муҳаққиқон, ходимони илмии соҳаи тиб ва шахсоне ки ба корҳои илмию таҳқиқотӣ машғуланд мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. ما باوری داریم که این کنفرانسی که در دانشگاه نوتأسیسی دولتی تیبی خطلون برگزار شده ایستاده است در رشد و تکامل ساحه تیبی امروزه یک نقش بارز خود را خواهد گذاشت. дар охири ҳамоиши имрӯза дастаи ҳунарии дурахшони донишгоҳи давлатии тиббии хатлон бо рақсу сурудҳои дилнишин ки тараннумгари меҳру садоқат ба ватан буд хотири иштирокчиёнро болида гардониданд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмуҷони Зиёддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара.
фалокати навбатии киштӣ бо муҳоҷирон дар соҳилҳои ливия 28 кушта бар ҷой гузоштааст. дар штати техаси амрико бар асари тирпаронӣ 3 нафар ба ҳалокат расида, чанд тани дигар